Dolrok tinang norok no berirok ni emotion no tuyui kisa kok shana ni nayo. Sini deswo via India wo berirok asuk emotion via ziding man yak ulobo sini India ni berirok alka des ni berirok ni sei asuk tolawo tangi ngi tongka. Naidi Dolrok sini deswo 60% student ni career breakup petsa wose hamya ngi thango. Ang kabangma school student rok no nukha je only class 19 student rok si boyfriend girlfriend rok ni kok salaijak. Je umor lekha porao interest nani nangmani a umor se brok ni brain ho girlfriend boyfriend ni kok rok se wansok laijak. Amtei feelings rok via emoji rok asuk affected je school life ni simi college life jora choli tongo. Je jagao kuno goals via dreams ni bagi wansok nani jaga se kebo sularok ni bagi se wansok laijak. Baksa boksu berai to breakup ni ulo WhatsApp Facebook o set status ruisi pura life thangai mano. Only masa silani bagai si shak ni life no spoil khai mano. Ang amtei rok no nukui shok ngai thangka. My dear sister rok norok nang sthana ni musungo. Norok ni shago asuk phan asuk emotion asuk jiddi only masa silani bagai si pura life set mood ke thangai mano hinkhe. Wansugui naidi nini besuk emotion tong nung besuk jiddi kebo jiddi borok rok no itihas create khairi wo. Nini a jiddi no via emotion no nini goals wose phanang di tangai nung faltu sularok ni aro nini emotion rok no waste khlai tong. Nung nini emotion via jiddi no nini goals of phanang khainke bufuro no nung nini goals no achieve khai pai khamo wansugui naidi kisa. Tini ni simi nung jeslani bagai emotion wo tongui tongo a emotion no nini goals wo si phanang di. Tei joto sularok no ungklogo yakar ridi nini goals ni bagai. Nung only masa sulani bagai si mai jaya tei tirok nung yakhe kabai set mood ke tongui mano hinke nung nini dreams ni bagai nini parent ni khushi ni bagai nini life happy ni bagai nung successful ungna ni bagai amtei sularok no yakari man ya haide. Nung je sularok no Facebook Instagram rogo handsome nugui chat khlai tongo abarok real wo kaijak jak dena masa serai ni bufade ngai tong abono sas nung kaham ke saimania hinke nung tangi aro nini time energy money abarok no waste khlai tong a time energy money no nini gulso phanang kainke nung tabok buro jaga sogui tongui kamo kisa wan sogui naidi. Tini ni bisingo no Facebook TikTok te Instagram hai social media rok no nini mobile ni delete khai ridi nangya amtei social media rok no je nini life no hamya khainai rok no. Tei jepro nung nini goals no achieve khlainai apro naidi nini level ni selarok nini seitei bu kusuk level ni selarok nini ungklok si refrei tongnai apro nung nini bukhani mote choose khlai kaijagui paidi. Paithak te thaisa kok shana ni musungu Dolrok kebo berini emotional power selani sei belai no kabang mane mungsa se khai phunugani phan selani sle berini aro si kabang tongo. Aboni bagai mungsa se amo hai khai phunugdi je nono nugui phainai generation ni borok rok inspire ungnai jatkhe. Ang selarok ni bagai bo amtei video tubui tongo ane o video no selarok nai tongkha hinke nini joto sisiter rok no share khai ridi fia nung berai nai tongkha hinke nini joto friend no school girl no college ni women no te university ni joto ladies rok no joto no share khlai ridi tangi hinke jung joto thancha ke chini desh no kusugoti salainai. Hambai Dolrok no ane o video no paithak jora nai tongmani bagai norok salbur no kokborok motivational video naina ni musukan ke ane o channel no subscribe khai ridi norok no belai ke hambai ya faru.